Kasal imga sa azag magtay le sangnay re jina na tumtong bi azag ratay da klebang le ringpai ari wi youth executive sa da kle le shi nga maina awi team kla jan sang na support ni sar ga hida da zoom organize sa da klebang le appreciate sai youth sai da jang ka ai youth service pa le kim dam le da situation hi yang ga da hadian sang ga pa mai pai the advantage for the girl technology advantage for the Zoom service sadak le bang le tung dong le appreciate sangai na tung effort talaga sara da bini kasanga programming yang ihla Sunday every day every Sunday 3:30 li Zoom service le jingai da pung pha him rafi mrazang li chune continuous mrazang li chune chu ka panel li teaching chine chu wang na Zoom na sadak le bang le appreciate sai Adhi na tumli kishika kachatsangi da karahi na tay hangay na tumna magshal kachatsangi himnimge kada da na tumna shagay hili arhon situation hili na shanwar ka itumi kita da leide lekle jihi da machukungum khangay ne chubay na ina na tumli kimi gay li yankala Covid-19 crisis an upsurge of humanity the question mark na immediately the question mark na kami na kan na tumli ning sangai na tumli le question sangai sa da le te gi hi hala mu chu sangai itu mo mirin kharin hi a jon dang January February li ring da klei tha da ari bai tu mi mirin ning ga jai sarai le khin khra ke church ka ga la mu le thu re da ku chung ga jang na ka sa la a ja la ga wi ka jang li January February li ka sa wi ring ga pha hi la mu le thu re situation ning ga jai ma man ga itu mi mirin li thu ka ning ba li ba situation yar ba jakshi na gai da to me ning te or ka mring phal da ka bum chung khle da thread akhle ga ring da ring da to chung na mu chuke khain na iwi ka phning tha da ina na thning han ngai ba itu me Covid-19 mara rang ga itu me chingri ai na ring ka pha mi ring sa lak lak ji khre sa da na thning mu chuk sangai iwi bang ba in the self reflect sa ga individual perspective ai me yang ai ka ba ikle self chala ga na Covid-19 mara rang ga ba ring pha mai ji mi ring sai chingri khai mi ring sai di hi hang bai khi sai ne le ji i individual ak sai da yu to lo tha da mai da somehow yau thui khai a bam ni za pa yau jai da i individuals with point of view ai ne ba ring pha mai da ring sai da thing sa bai India as a collective yang ai ka or Tangkhul as a collective ai ni yang ai ka ba itum Tangkhul hi Covid-19 rang ka India hi Covid-19 rang ka ring pha mai da le sala chibring mai da ring sala ka chi na thuli la mu chu ka sai iwi ka phning li ba khare sa da itum India li or Covid maram ka chahi January li shapho ga we ka da ka zat ak sa le China we na hapok da le ji January li ka shane ka January li itumi ka shaji shapho ga ne India we political leaders pinna itumi political leaders pinna kada the Covid-19 li ngar vai prepare chagle ji no tuma pni mungle January li Covid ra zangai re da isna shasare khaj dai sala na India hi political leaders pin hi prepare sa sam itna thei le re no tuna Delhi li riot East Delhi li riot ra chok tin no tuna news ka pa bin shasar re Muslim bingli chakchila ga na Covid ka sa fo kai etam saran hi ji incident jerak shokne Muslim nauri chakchila kai na East Delhi li mi hang phang li chakchila kai na asumna khik lamag sa chili chakchila kai sa ta kai ne chimang maning la Muslim wi millions of property mai thota mi gai ni India hi chingre na ring sala chikawa mring samne ibang ba community riot si chakchila kai na le sai chimang maning la itu minorities pingli treatment hi ai ka itumli chakshila ga na treat sai intali le ching sai itumi individual na ring phai da ping sa la as a collective community ai ka ring phali mring samne na dei the incident ku chung ga le itumi nge jai li la Tangkhul hi achon na kamjong li 16 March li chokai ji na thun thei ser re Chili yang aka ba kukiai na Tangkhul wi rai ka shokchi chim thota mingrok ga chakshila ga na corona himra sachi je Tangkhul na kuki yaron rai sar ga pom de le chimai thot kai thi kuki ba sin na Tangkhul rai sala prei ta tai da sna kai the hi ba khongjai ngnem thang mi pom de chu wangai na khongjai ba sin na rai ta re chi pau chai da sna kai the ting la nomai da lo sang ga ngran pai ngran rai da paisa la kalek sa pokai sai Covid-19 himra sachi je community riots community violence
India liba outbreak sar ga jakshila kaina lei sagi jatam ne ka Covid19 khara hibi hya ka jakshir ga rai sagi tak lek tong hi subside sagai ne ari khungja na tanguli rai masala pam de Muslimai na Delhi li ja ka jakshi de Hindu bin go chokhila ari jang go suitar ga malai de lei ne isum na hi Covid atam hi da at one point ada pola gaina yangai ka ba mi kujung kali la sa de lei ko nang ka vai maram kujung kali ka opposite poli yangai ka ba I wi bang wang shang fa saran hi khamatha ka humanity isum ngajai humanity ka ji thi gai hi la Covid19 atam ni ring shock khang sa ki I wi bang wa shang ku kujung kali for example in the humanity hi che ga ka da shang ku I wi bang wa ring shock kali ni ka da shang ku kli jai in cái chỗ là na đó là mắm nhưng là cái chỗ là pinpoint sao mình chứ ít thùng Bangalore đi ra cái Philippines rồi cái miền nào đi là mắm chỉ thấy là cái con sai cái ra cái ari Covid ra cái ít thùng Tangkhul nào phải sao phải em lấy rồi pizza tất cả sai rồi chắc là vì welfare li or người ta NGOs bên đó cái sự cái mi cái nó thùng này welfare vì Covid group chính là thiền cái vợ một đặc không nào chứ isum na kik la masang ni la isum bi tang no ka fai chi ma thai sa la isum sa fai mang fai tam li ma ka thai mi chu ng na tang no bang ni de ka bi chung ka chang li sam year mi la le chi mang mning la fellowship or Tangkhul Baptist Church hi kni hi isum na mi ring li church sina mi wi chim li ter ga sa bing li sam yaw khmi paisa yaw khmi hi ma le sa la ku ne ter ga sa le sa la sacrifice ga sambe punga yaw ka ti Covid atamli ra ka thai ne yaw tak le hi la ka chung ka jang shimli ba khmi bin hi ari for missionary bin chan sang rong worry nong ning haning la ka chung ka jang hi ma ka thai mi tak ma ne ka athumni le chung da war ka humanity hi in ka ke char ga thai tam tak le bin ni ba khmi ne chimang ning la cricket road li ka sak pin na thele muslim wi hotel bin yang Sat free na hang mi de ka shong fu phei li mi chang mi khai ma le la ni chu ma yang la ka tong li mi cha mi khmang muslim wi hotel ku chung le same thing re shipping la shong fu phei li cha yaw ra ka package shong fu li cha cha fai ma le ni yaw mi chung le hindu la cha da le ko bang ji ne o ku thui hi yak cha ka sha pam ne di sun da phaning ga sa hi Covid khra le ba yak akai na ka di service ming rok ka hi I Covid li situation ni I la chi ta yang kui te ko kui hi la I bang ma ta kha ya kan ne hi ta humanity hi ak akai na ka li ng jon mi khang ro ki ok thui mi mo na I thung ring de le thung mi generation ni ma chang ki tak rang ji a za ta mi li ba chang kui sam bang ji ne ta I thung ji ma ning la manipuli yang au se ka I thung mi history li la remarkable khang na sare de si sang phung nau na ram lik le bin na kasakata ka phungwi kasakata trip phungra ga ukhuli phungka khmi yang jimang mning la ithumai community lim angai la miti naw phungni la infal ka thale la phungka khmi ithumai Tangkhul la hita otsaki kya kishi ka sai wetle da na shanwa ka atna khrelang sa sar pai ram kai kai bang ba atna khrelang sa te le di ushi tangai te hita Covid kya ka takshi situation ithumli ko sa ithumli patient test ka sa sar ni ithumi ku chung jang Russia ka sa da itumi phamai da ring da da itna ina ku chung ka shang ku ye itumi ina ka sa Old Testament li ba itumi Ten Commandment ye Revan itumi Moses li through Moses Ten Commandment li ka itumi New Testament li ba very simple jishuno oktwi li krai li jishuna commandment na kamang mi New Commandment ji John chapter 13 with 34 li love one another just like I have loved you that you also love one another da hangai de inna na thumni lekshi da na thumna akai na phi chimrok lo ji new commandment ji Bible li John 13:34 hi bang li jangai jishuna ok li khra hi commandment na kai mang ni mi ga da we jishuna ka hangi na thuma kai na ka li chimrok lo thuma tang ne inna na thumni lekshi da na thuma kai na ka li chimrok lo thang inna na thumni lekshi da the emphasize ba hi ka da jangau le jai ka mi ko mo lekshi ba partial sala ke azui Covid li hia kung jon mi de kli hi isna mi ko mo lekshi na lekshi roxi ya selective sala re ne yu chu pu mang li inna ka thai naw mang mi jon mi de ka thau re ka zui hi atam hi di ba inna ka thai ma ka thai inna
awamin kasham the don rock he jishuna legacy he partial masa to the pure gsai atit in the ring the clinic as he said the crisis gradually jishuna to me in not me legacy that the akaina lechi rock he fulfill sad lady was sang jishuna legacy he every time when Jishui legacy emphasize that he community is emphasize John 3:16 for God so loved the world the kangi world for God so loved the Christian for God so loved the Jew the world jaga Muslim Hindu mavreshi Tangkhul only lichi as it need the class and partial masala curding he vreshi he itumi jishunai to me legacy and ring low to he cringe around he are which issue legacy but you bang with humanity concept neither chitang partial masatu the mikut only legacy equal and legacy the he ishan with among he had the situation at me brashing the shine sagai he history li yang aka ba az covid at among the meaning adan early church brechi hapok the atam hili brechi li calls akane the create cultic group ne the atuli heritage ne the atuli chan kasa tam hili brechi na kana the mipingwi ningli atumwi brechi li accept kasa religion ne the kana the accept sound le gi crisis atamai ne accept sai the kujung na biet le early church 165 gidili akashi the incident chakshila kaina small box ra zarga kazali brechi ping na service knya khale dimang mning la 240 AD he let that chakshila kaina akshira so piste early church atamili he atamili brechi ping he athun kibagle jimathai la athmi mirin hi miraka mili service ni je kagzanau ping hili brechi ping na ya athmi service mi hi mi ping na shankwe brechi hi kajang khat religion na kadale re the serious are athmi acceptance ra le thang crisis crash ani brechi hi akasa we thang service mili khmi hi akasa we thang azui thungwi atamili arishi we home missionary being athmi service mi dak le hi revana it me mutam se sa sim mi nai re rawi mai revani shei ga service ali phapta ma phapta ji service ma mi ngai re covid ya ga za isna yarm chok ngai tam yi sam back phung ga za apamili ba mi dak le hi they are laying their life for the sake of others ki isna shantwi the hi early church ne hi chap side ka za hi atsi thun da repeat sa da ne reshaping it me crisis kratam sani kaya ga it mu church khnu ga ga jacob it mu church we are becoming more stronger it we church ngati mai da le ji shantwi the khandi ali crisis krasan hi mi ping na shan ko kuya ka khre ba brechi thukla ka ne sa ping hi crisis si matham mai da endorse ai crisis li brechi thukta sa ping hi khak thi ngai ning gtio ra salala ngrer sha pe thang chet ka sang ngati praga khlai ping it mi crisis la endorse action it the crisis atam li it milin hili it li masai shing sa gai la it milin ngap Mega ngitip meter ring kui la tung kan bin na shanti thang early church atam ni la shanti ba bambe ate tu mi rin la reshi kasai tu mi thuk mai hi la hi atam hi le itu na shan ko kui la tung le le ji ba kana le ji ga church hi paisa ari ba to ta we ji atam sa ni reshi mthala kan da da khlai pin hi atum khlai khlai hi church ring ka bai bang ni reshi pin iwi paketa ni chok ga aling zon ni bai bang pisa mi chok rok da ni it me reshi kasahi hiatamili e service sarai ne pamaur ka jaika e hi miwang phuni khmaya tam sa gai ni ka thumali crisis crash ran hi reshi being with relationship hi strong samaya we dang the bond of relationship was strengthened dang unlike people of other faiths mi khangdei gai ba shikasang mi khangdei gai ba hila the crisis crash san selfish sarai ne pam gai chung le dang ka kujung jang it mi rin ni reshi being hi akaina ka muchu khami phning khami leshi khangro ki rana chunei thumni tamse saida ithumi mirin ni was strengthen sa we thang azo a crisis covid hi kras ran hi ithumna church ne response da hi rana chunei ithumni sakang sak pa yena sa da le de i shan ku
이tum나 사들레 다 아주 크라이시스 망리 레스폰사가 ngsamausiga 이tum이 자 khwali le hita da reshi sa ba shi je kya ga pharagle ji mi chu sagai churchi terga ga sa bingni or mili miza mi khmangi kuchung bujang malai sai ka zu covid kraine itumna churchi kthai ka jamhi ministry a khane da embrace da le hi khamtha ga ne hi azai nang samaurga chatbalwing sagai no wili clean question I wili clean kiksain the church ne individual sa ga ketamno sara at last year in the first time of the sun clinically each simple related ping in the atomic jot chan kajang sarani joni ga imle lakne cause of crisis paliver you bisa in the top demo sai high by the kisawai says ni kachapini in the audio jot mi di sampo the in the he in ga ke sa ga at in the chai ga in the practice sa bang ai claim ji winning claim 사과는 파미감 사과는 파미레지 in the 대대가 in the decide 사기지 레이tum individuals 그 장장 미리를 experience research 너는 아주위 크라이시스리 3이 그샵러 그 정도 레레 3이를 그 3이 강아이닝 그 정도 레레 그이네 히 크라이시스 안에 좀 합타 공사 가이 바이버 즉시 네거티브 망리 emphasize 무상 사가이가 히트다 그대로 위에 좀 샹크르가 좀 그다음에 파크메 미팅 사들이세 run 좀 그다다 지슈네 좀 레싱록로지 좀 그다다 딱 아이는 레싱록들이 좀 히트나다 밀레 샹크야 좀 사세다 너 중동을 항로 신가에 뭐셔를 좀 사설들이 이비시장에 미중나이데 있는데 뭐 파고 이래 그자 위 컨트리뷰트 사그라네 사설들이 좀 especially the Merkli, Ari Ichi Home Missionary in the limelight is either OT in the Papatane can't mill voluntary service medical or Tangkhul the media, Jungly. He had the Mirin laid on the service Saturday to not to psychorally. He ain't the mother either. He had that value she'd say, Kishigan to make Thompson Kaine, not to the Jinglian and Napi Wang, not to Niche situation at the morning, he had the letter value she'd by current me. Hakamaya meeting sang sangai sang nasapai saser se gizi hang sangai in a siasa milga kupsangla